Diketekete tsa barutwana di ne di thabile haholo letsatsing la pele la dithuto. Barutwana ba sekolo sa Kariga ba ne ba thabisitswe ke ho simolla selemo sa dithuto moahong o motjha. Sekolo se ile sa tjhallore selemong sa 2012. Lemo tse 10 ka mora ketsahalo eo, sekolo se ahuwe botjha. They kept us in a cage for 9 years, and when they opened the gates in mid-October, then you saw all the birds flying full of freedom. They have space. They know they're coming to a school, and that's the encouragement for all learners, encouragement for all parents. Lefapha la thuto la Kapa Bophirima le tswela pele ho thatafallwa ke ho fumanela barutwana dibaka dikolong. Bonyane ke barutwana ba 3,000 ba ntseng ba lokela ho fumanelwa dibaka. Many learners come from the Eastern Cape to the Western Cape, but the money stays in the Eastern Cape, even though many schools there are very, very empty. So that's one of the issues. Then there's also national norms and standards for infrastructure, which have been gazetted by the Minister, their regulation. So we have to comply with that as well, which means we have to rebuild a lot of schools that were built, they were called plunky schools in the Western Cape. In addition to that, we've had budget reductions in general. Dikolo tse 17 tsa KwaZulu-Natal ha di a bulwa kajeno letsatsing la pele la dithuto sebakeng sa Mkhambathini se ka ntlenyana ho Pietermaritzburg. Dikolo tse mmalwa di ile tsa qobelleha ho dula di kwetswe lebaka e le dingongoreho tsa polokeho tse bakilweng ke kwaketsano tse ntseng di tswela pele tsa Semorabe. Tshenyo e bakilweng ke dipula tse matla le yona e entse hore dikolo Midlands di se bulwe. So far in the province of KwaZulu-Natal, we are quite happy with the manner in which we reopened our schools. Of 6,000 schools, there are about 17 schools that could not open. 6 of them are in Ladysmith, and we decided not to open them because they cannot be accessed because of the flooding that is still giving us challenges that side. Profensing ya Northern Cape, barutwana ba grade 1, ba grade R le ba grade 8 ba fetang ba 2020 ba ile ba ingodisetsa dithuto ka 2022. Sekolo sa Stats Primary se amohetse disete tse tsheletseng tsa mafahla tse tla qala grade 1. Matitjhere a tla tshwarahana le mosebetsi o boima haholo wa hore barutwana bana ba tlwaele tsamaiso ya sekolo. You can just expect to learn a lot and to learn how to develop to go to grade 2. And as you know, they're gonna be one day ministers and everything. So I want to be the teacher one day when they're on television. They know I teach them all that stuff. So that's my thing I want to do for them as well. Tlhokofatso ya barutwana ha ya dumellwa sekolong sena.